Paul Muvunyi umwataka yemereye abafana b'ikipe ya Rayon Sport aramuguze nonaha. Impaka ziracitse, rutahizamu uruta Farenganye, rutahizamu uruta Sheikh Djibril Watara amanutse mu ikipe ya Rayon Sport. Nabonye abantu benshi bakomeje kuvuga ngo Rayon Sport ngiri kugenda ikagura abakinyi kuri tapi rouge. Ubu ngubu Rayon Sport iciye impaka, rutahizamu wa mbere amakuru dukesha Miki Junior, umunyamakuru wa mbere. Si nibyo gusa, Rayon Sport ngiri mirashaka undi mukinyi nimero 9, urumva ni Rayon Sport itwika. Ni Rayon Sport irenze imanuye umwataka wa mbere. Niba uri umureyo by'ukuri kanda subscribe. Niba uzi ko ukunda Rayon by'ukuri kanda subscribe. Niba amaraso yawe ari ubururu n'umweru kanda subscribe. Tugiye kubona muri iki kiganiro unyemerere gifite iminota 10 n'amasegonda 12 n'itiyerese rimwe. Unyemerere nibura ucyumve neza witonze, ugeze nibura ku munota wa 5 cyangwa wa 6. Amakuru yose urabuye afite. Reka nzero tubane kuri Hot News, Hot Rayon Sport, amakuru yose ashushe mu ikipe ya Rayon Sport ni hano nahanga kuri Hot News. Iyi ni inkuru nziza rero ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport muri staff abakinyi. Paul Muvunyi yemereye Rayon Sport umukinyi uhenze cyane nibura wa miliyoni 40. Aravuga atari kaya amafaranga sinzigera nyabaha. Nihaboneka umukinyi mwiza tukamwemeranyaho twese, muzambwira amafaranga nyamwishure cash. Perezida Tade nawe agira abo yemera, ariyo mpamvu hari abakinyi muri kubona muri Rayon Sport bari kugenda basinyira ekipe ya Rayon Sport umwe kuri umwe. Nuriya bavuga ko ngo yaguzwe, ngo wabaga mu nkambi ya Mahama, niko benshi bavuga, wakiniye Bukavu FC, uriya nawe yaguzwe na Tadi. Ariko mureke mbabwire, umukinyi Perezida Paul Muvunyi aguze, ujya Paul Muvunyi akwiye kuyobora iyi board. Hari bamwe basabaga ko Tade ngo yakweguzwa, ko barangije baravuga ati icyo kintu urimo uravuga ntago ari cyo. Tade areguzwa nande? Yakoze iki? Niba tutaramuguriye abakinyi, icyo yakoze kitari cyo gukorwa n'iki? Ibyo rero byatumye muri Rayon Sport bashira baro hasi, ahubwo bashaka ubwumvikane. Ariyo mpamvu ngiye kubabwira abantu bakinyi bose bari kuganirizwa na Rayon Sport. Hari abagomba kugurwa na famiye, buri famiye igomba gushaka miliyoni 5. Niba ari famiye 12, urumva amafaranga yose ari wite amanuka mu ikipe mukunda ariyo Rayon Sport, ikipe y'ibikombe, ikipe y'ubukombe, iyo ni Rayon Sport. Rayon Sport rero igikano cy'imvizi isaro y'Inyanza, Paul Muvunyi yakoze mu mufuka, arekuye miliyoni 35 z'amafaranga y'u Rwanda, ibihumbi 25 by'idolari. Aguze rutahizamu. Reka manze mbabwire CV ye, ahavuka, aho yakinye, noneho tubone twinjire tunonosore iyi Rayon Sport irimo irahaho nihe izagera. Rayon Sport iri butware nga amatsinda, Rayon Sport iri bugere mu matsinda, Rayon Sport iri butware igikombe, bimeze biti? Noneho niturangiza turi buze no kwinjira dukompare Rayon Sport niyo nyamukandagira ifite amafaranga, kubera ko abakinyi bose irimo iragura. Amakuru ndimo ndamenye, nyamukandagira ngo nayo ku isoko gigura nigurisha ngo nta mafaranga menshi irimo iratwara urusenda. Ariyo mpamvu bari kugenda bayitwara abakinyi, yo ikarukirita umukinyi utagize byinshi nyine uje guhinanga APR ishaka amatsinda. Reka dukombare Rayon Sport na APR, ariko duhere kuri uyu mukinyi wa Paul Muvunyi kuko ngiyewe niwo nkanze. Niba mwana bibonye neza abareyo, umukinyi wanyu Abedi yatwaye igikombe ngo man of the match, ubwo yatsindaga ibitego 2 wenyine ahita atwara igikombe nga man of the match mu irushanwa riri kubera hariya kuri Tapisi. Reka twikomereze rero. Uyu mukinyi ni umukinyi w'imyaka 21, yavutse mu mwaka wa 2004, avukira hariya rwose hariya neza muri Kameruni. Ni umukinyi w'umuhanga, umukinyi ushoboye kandi ushobotse, ugomba kumanuka mu ikipe ya Rayon Sport. Afite 1 na santimetero 88.
arabura santimetero 12 gusa ngo yuzuze metero 2. Ngo ni umukinnyi wihariye utanga pase kuri bagenzi be, ukinisha ekipe yose. Ni umukinnyi utaguma inyuma muri box ya adversaire, aho gusubira inyuma gufasha ekipe ye, kandi ari umwataka. Muri iyi sezo 2024-2025 mu ikipe akinira yaguzwe n'amafaranga menshi. Iyo kipe ni yara muri Congo. Uyu mukinnyi muri Vita Club yabashije gutsinda ibitego 22, atanga assist 8. Rayon Sport iguze neza pe. Mu mwaka wa 2020 ubwo yakinaga iwabo yatsinze ibitego 33 mu mikino 16 yarakinnye. Aba umukinnyi mwiza ukizamuka wa shampiyona. Yarageze muri shampiyona bwa mbere mu ciciro cya kabiri Pluto, atsinda ibitego 33 mu mikino 16 yarakinnye. Amakipe yose yo mu ciciro cya mbere yese atangira kumutekereza, baramuganiriza, ariko iyo kipe kuko nawe yari izamutse ifite amasezerano ntabwo yemeye kumutanga. Baravuze ati no, guma hano udufashe. Amasezerano y'uyu musore yarangiye mu mwaka wa 2023 ubwo yerekezaga mu ikipe ya Vita Club. Ni ikipe yagezemo ntiyahita afatisha, abanza kwijajira ngo umukinnyi musha uhinduye klima. Agezeyo yahise mu mwaka ukurikira yahise aba top scorer muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abavuga ko ari umukongomani ntago ari byo, ahubwo ni umukinnyi wakiniraga muri Congo muri Vita Club ugiye kumanuka mu ikipe ya Rayon Sport kugira ngo diru zize zirangire. Rero Paul Muvunyi yavuze ngo 25,000 ndi bwemere kubitanga, nzamuhemba amezi 3 ya mbere, amuhemba 3,800 amezi 3 ya mbere. Ku kwezi agomba kujya ahembwa 200,000. Ubwo nukuba Pluto nukuba ni 3,600. Urumva na amafaranga menshi Paul Muvunyi yemeye kwikura ku ikofi kugira ngo uyu rutahizamu amanuke mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ibone umukinnyi yifuza, Rayon Sport ibone intwari ikomeye igomba kwifashisha muri iyi sezo 2025-2026 ku rugendo rukomeye cyane rwo gushaka kuba bagera kure mu mikino ya CAF Confederation Cup. Ariko icyo Rayon Sport babaye ni igikombe cya shampiyona baheruka mu mwaka wa 2018. Numva rero ni Rayon Sport igomba kwijajara uko byagenda kose. Rayon Sport iravuga ngo igomba gutegura Rayon Sport Day ku itariki 25 z'ukwezi kwa karindwi. Bakazaconga icyo bita baro hara muri Stade Amahoro bakina na Yanga, isi yose kumirwa. Ngo si nicyo gusa, Rayon Sport ngiye gutangira imyitozo ku itariki 22 z'ukwa gatandatu, ishaka kongeramo abakinnyi 2 gusa. Rayon Sport na APR ngo zirimo zirapropoza Rwanda Premier League ndetse na Ferwafa ko umubare w'abanyamahanga wazamuka ukagera ku bakinnyi 12. Wagera ku bakinnyi 12 bemerewe kuja kuri fedo match, hakajya hakina ufite imbaraga ushoboye kuba yatera baro. Nicyo ngicyo Rayon Sport irimo kudiringa na APR. Bamaze kucyumvikana kugira ngo baganirize ubuyobozi. Iyo ikintu kemeye na Rayon Sport na APR bagashira hamwe bagapushinga birakunda. Niba munabyibuka neza rero byanateye n'ikibazo mu gikombe cy'amahoro, bavuga ko ni gute dukorera amafaranga menshi ariko mu guhembwa tugahembwa ubusa. Igikombe kikaba gihagaze miliyoni 15. Muri stade twebwe ubwacu twinjije miliyoni 120. Baza kubisobanurirwa ariko bababwira ko bigomba guhinduka. Nuko rero bimeze. Aya ni amakuru akomeye cyane mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport iri kugenda ikora diru zikomeye cyane. Uyu ni umukinnyi wa Paul Muvunyi. Ese APR kubera ko abakinnyi bose irimo iragura batari kubemera, barimo barabanenga.
ninde urimo urashakira APR abakinnyi? Ese APR irimo iribwa cyangwa ni ubukene buri muri APR butarimo buravugwa, butarimo burashirwa hanze, ibyo byose bigatuma tutamenya ibiri kuberamo.